2 tavukçu katında var. Za Kosova edin dozre. Başka işte de başka var. Za Evropa. A ja tam tylko Śpija jamo. to? Kruga mer kvar. Szwedy, słyszeliśmy to na ten odmek, tak? Zagramy nową, się umiem mój siódem po. Czy to uda mi się nie Sukcesem. Tak, że my się tu śmieszyłem. Tylko, że tu się rozpędziłem. Nic spróbuj. Hadi nie możesz. Hadi szut i kuźwę! A Franzy kościół. Hej! Tak, że my tu. Szajdę po tym, Halo, pak. Czysto. Knał. Dur baba. O kurwa, bo nie... Vad du skojar? Må, hej. Hoppa. Hade inte varit stå min våg och jag sa minimala. Hadi man hadi knar. Hej, Adyszka! Hej, trener sin bowling. Bowling! Czekaj, bo ja tylko odpasa robimy, nie?
Po këtu kemi zhvilluar luftën më të ashpër këtë ka qenë. Kë ka qenë bor acar më acar se tasht. Shpëtimi me xhier aty kanë luftuar maksimum. Unë kam pasur këtu. Këtu ka qenë lufta më e ashpër. Po këtu ka qenë Këtu ka qenë brigata 138, atje, më shifë një ato pemë. Këtu ka qenë Muli komandant. Muli! Që thejra shto? Po, të kjetë Qëre pejnë e vogël është ta mu shqive që të 5 veta e në mshqive. Generali është Xia. Po, veç pak, kjo është Xia. Ka dhe unë e kam pasur mishin. E kam pasur. E kom para me nuk krevetin më mirë, fa me i lem bark. Unë kam 9 pluma në trop. Unë kam 9 pluma në trop. Që në asaj sështë? 3 kam poshtë, 2 kam nalt. 3 unë ka Xia. Xia ka qenë shumë i lëndu. A shko në kënej? Futja qenë në shpine e bujna gel. Hajde shkojmë. E që pja përnë, hej? Të e rej drejlë. Veç pak, dre... Jo njerëz, kjo videoja për fund, fituesit e videove të fundit, Olti TV shkruaj poshtë Instagramit, ta bëj follow bro se ke fitu një follow, pime. Për ndryshe timi videos të ke fitu një orë me folën mund snap, qëfar qmime pa lidhe pas një fitu. Edhe për fund një shout out. Shpetim ha janë rrajt bebe rrajt hajdini. Faleminderit shumë që ki komentu, mas shumë të like ju bo. Mos harroni beget me qit videos edhe shihemi nesër. Për fund nëse u bë që kjo video 10 minuta e kam net me qit një reklam për speca në gjuhën spanjolle bro. Shihemi. El potasio que contiene este condimento ayuda a regular los fluidos corporales y puede ayudar a prevenir enfermedades reumáticas o artritis. El alto contenido en zinc del pimentón facilita a nuestro organismo la asimilación y el almacenamiento de la insulina. El zinc que contiene este condimento contribuye a la madurez sexual y ayuda en el proceso de crecimiento, además de ser beneficioso para el sistema inmunitario y la cicatrización de heridas y ayuda a metabolizar las proteínas. Al ser rico en zinc, este alimento también ayuda a combatir la fatiga e interviene en el transporte de la vitamina A a la retina. Tomar pimentón, al estar entre los alimentos ricos en fibra, ayuda a favorecer el tránsito intestinal. Incluir alimentos con fibra en la dieta, como este condimento, también ayuda a controlar la obesidad. Además es recomendable para mejorar el control de la glucemia en personas con diabetes, reducir el colesterol y prevenir el cáncer de colon. Suscríbete arriba a la derecha y mira el último video a la izquierda. Buenas noches.